Nikutangira program y'ubuhinji n'oburisa omuhereza and Province Akampura kandi ari izoba turi omurika Jujuma Sel omurika Mwenge district twatayira omuhinji w'omwani ogu bamweta Isaac Boss. Isaac Boss batugira ngo aine ekazo mwani eziri kuhika 16 tuza kuganira na Isaac Boss atugambere famu yo kwari kugireberero yo mwani nayiha mucyo kwingana ki nasharura cyo kwingana ki gumananye aha program eji turi kwega ebikwasire aha kwingo mwani na farm ya Kajujuma farm. Mazina baranyeta Mayombo Enoka kandi ndi manager wa farm eji ahabwa umwami Isaac Boss niwe mukama wanje. Farm iriyo muri Kajujuma nituhinga omwani, so Kajujuma niyo tureyambisa abo kugira ngo niyo farm yonke yitwinemo kandi iragezeho kushomesa abantu binji ahabyo buhinji n'oburisa kandi nico kimwe turukuparaninga kuletaho n'amatungo kugira ngo twaba tuyine manure iraruga mu matungo agwe tuyambeho no gukora omufamu kuranga omwani gwe tugwaza ha mutindo kuciro kuguri. Farmeji yamarobwira kwingana chetandikira farmeji yamare myaka 5 aho tubyarira ogwo mwani imyaka 5 wire konka yeketuraho nke kibira konka famu yo kutandika mbwe no kuhinga omwani tutantumazire myaka 5. Aha famu eji watugambira ngo mumazire myaka 5 hinoko kumurukora kumukubika bitabo bya famu records za famu records za famu tuzine abo kuba step by step nitushira ko kumanya umusharuro okugulingana ako murundi go kubanza ninyijuka tukatusharuwireshaho nka 25 zomire twaguma turongeraho ziraba 30 ahubwo bwire twatakabwire nangwa na mizi ga government amizi aga government yatuhire ngo kutwamazire kutunga mizi hato musharuro gwaguma gure yongera twarugahashaho 20 ezomire ninyijuka umwaka gwa 2023 aho tukaza mushaho 50 kandi ubwo mwaka guturujiremo gwa 2024 umutindo gwe yonjire abo kuba tubire turiyo mushaho nkaga kurumba shanju so mwani gubire gure mwinje munonga kwa no mushana twina mezi turashuka mu kituyamba mu bwire bwo mushana no mwani gubani gurabya gugumagwina mane sataho hino kutuyamba munonga kurango na no buyonjo kurango mwane tehazamo oburufa kurango mwanya gwagumaguriyo mu buteka cyo shitumine twaguma tureyongera turongeza mutindo gwo mwane. Ebitabo byanyo kwandika ebitabo bikwata famu oburizoba ninga buri wiki ninga buri Sunday echo nico kikubahoeraho nico kira tuyamba kuguma turabarira kumanya yaba turi kweyongera nitukora turasharura niho turahandika of course nituba tuyine na no kutukushashura abakozi tumanye nshohoza abakozi turabata mu sente ziringana ki tumanya twaba tutahize nitusharuka mwe nitugobe kikwingana ki abo kuba kuko wara farmeji nitwarira tutamune binyase tujirobwire tugira abakozi tuba tuwe n'abakozi abakutura ha famu n'abakurugahera barijarisha so tumanyana no mubwire bwo kushoroma kutuyamba kumanya abarashoroma mwane nibatwara sente ziringana kwa turabashashura buri runako hatumanya batwara sente ziringana ki tushuba tubarira tutahize zikwingana ki hatumanya ka balance akasigara nakaraba bunda tugobire ninga tuferirwe kunka amazima galigo ntushanga tukitire nke ngambaye birebe hine kirujiremo mazima twaza ha bintu ebi muri kukoresa ha farm eji ni bintu cyo muri kukoresa kwa farm eji equipment zo muri kukoresa umukusharura nituba twine nitukozesa twina abakozi kandi abakozi abo ntubahereza nibabi n'ibikozeso bimwe emihoro babi n'amafuka emihoro tuyambaho mu kuteme binyase kubireta kubyarira twine na slasha kususa omwata omwata gwijani gumera tugususa twine bisururu nibituyamba na no kugenda turahinga kwetorora twantwenda kutamo manure tugenda turetorora ekiti cyo mwani tutahaka foreje zene tuteka mu manure se byo bisururu nibituyamba kugira ngo obumwe turantwenda tutemo manure ejo mubwire bwakashana kugira ngo enjura yaza kugwa eshange manure ejo yahikiremo so ibindi nituba tuyineho ebikwato nituba nitukozesa na nenyundo
kugira ngo zituyambe kukoze sentegero zo kutegera omwani tutere mu buti muri yo busimali butuyamba kutegera emyane kwa hino bweri kumareremera kurujira omwana okumara gwagira enjuma nyingi guremera tuyambise nyundo kutamwe omusimali muri yana no kongera kutegera omwani kugira ngo aguma gwemerere tigwabyama hansi gukahendeka atwaza ha management okureberera famu yawe famu yawe no gireberota fameje nimfa yo munonga kureba ngo omubwire bwakashana kije cyatuyamba gutakagiziro mu mbere yo kuhonga twashuka neza ico ni kimwe cya kabiri nituteme binyasi twarira kwetorora ekiti cyo mwani kuko wareba hariya hife twetorora ekiti cyo mwani turacarira ciyamba kugira ngo amizi gagume mu hansi omwani nabashuka mu amizi gatakwa wari umusiri ni muhangu ekazi 13 16 na wakorana guru mutogwe na turagushuka nicituyamba kugira ngo hahariraho biriye binyasi tukashuka hamizi kitware hakire garamizi gatakarujiremo hati urashukana n'ahandi akwano yeshango bumwe nk'abakozi bari babiri bashatu batashuka umusirwe nizo barimo so hoshe hebironka bishatu kuranga garamizi gagumamo ikindi no kuranga twakora ubuyonjo mu musirwe mwane mwashanga ndi kushara ebyana so no yine kushara kumanaginga kurangwe ebyana tibyakanya akwa kubikukanya cinko ko kushanga umukazi yaba yine nk'abana binji yatekera kamere kace yaza kukabagaburira basakura yararako so ati no yine kumanya ngo isiti cyanje cyo mwana hasi hari hebiti bina bitanu nibyo ndenda korora hate binde byije no yine kubishara tubisharisa na makanse of course na makanse ni mu bikwatu mu turakoze sahafamu kandi munonga kuranga byatuyamba kushara bire byana ko cyatuma turasharise be byana no butakacimburize nitweganya kugira ngo takori kuhagura hato ekitosho nko wacitoneka tinko ko muntu yo kunosha azokaju mwenu nitweganya kugira ngo nico turasharire bye byane cya kabiri ubuyonjo kuranga umusiri gwaguma guryo muyonjo tihaza mu burofa bubona haguma hari hayonjo washukamwa amizi gawe tarimo gunde mwata gukunywa gari ya mizi zene kindi twayarira umukwarira naci kugambira umugasho gwacu twafuna maniwa endijo mwene tucira kukozesa amasha kuko waro kutwinahe mbuzo bwo buhurunguru butuyamba tutamo ubufureje kumanejinga umwanya kuranga umwani gwaguma guri mu buteka burunje twaza ahabukume bwa famu egisecurite ya famu ejerieta famu twina bakume tenda kubiha bwo kuko waro gwo musiro kugulingana hino bore no kugira ngo mwijo mubwiro bugutahire washanga guhire akwito ntushorobo mwani guhire ntubanza tuyihamo kamwe hino bwo kushanga guhire ne cyabuzima umukumi hino bwari kuzoku babarinka babiri bashatu umwe azoko umushuma we nakubaza leto konka twino bukumi twina abasirikale abarakumise mbondo na nobuta konga kucira munonga ntukira kubakozesa umubwiro bwo mwani guragwija gurasya hati baba ubwiro ubututine nankani ubugutaka hire twinaho mukumomwe ati ni wararara mwaretorora abwa matungo garago wareba na nebindi kuranga umwanya guri umuteka konko mwani kugurija gurasa tuletaho kituyamba kufunaho na nabandi bakume bo kumukwasa twino bukume hino ko muri kwejumbira umukurinde byo buhangwa ati nkoko wahikaha wanoreba fame zabani baze bisaru okwenyima hino ko babikwa konkitu hano tukagira nkece kisare cha hasi abukubane damage ne yetenga mizi nitugezaho kumemiti hati no gumwanyo guware bo gubariyo ne batema mbaye twende ngo yamara kuruga mutongere tubyare ndijo miti yo kuma buhangwa aho kubanore umwana ni gubani gwenda gugume gutunga mabeho minje nitugezaho munonga kuma obuhangwa nice cyo mutano kiri hafamu yawe eco gisiremo kugira uteke no vari additional ya famu yawe yanje ekitonjireho kimwe neco kugira ngo ekitonjireho turiyo niteka kugira ngo turete hente koko nakikugambira kandi kindi famage gasira abantu binje nyowe nindeba ngo kanoja ngo mucwe ko mutwina muka famu zirayika nkini 5 cweke kikabiri kiri kirunje munonga ehira abante mirimo inubwo rukushanga nyine mwa twantushoromo mwana ndabanyine abakozi 35 50 buri zo kandi turamara weeks nk'ibiri turashoroma round yo kubanza weeks ibiri tuzimara turashoroma abantu baganyirwemo nibatunge mirimo na kutokuba twatarashoroma
ninjira wara famu yitu n'inyojo teyina mu mwata ije mirimo yona nekorwa abantu abatwehingururize so ni kimwe mu binte bitonjire famu na no mu cicweka zene famu turi kugezaho kugira ngo tujikore ebeyo mutindo munonga zahiguru abo kuba twamara kutekaho nkezente tubyire binyasi biyente kwetorora umwanya ogu turone tuparaninga kongeraho rutoce kugira ngo abakozi bamwe barije hano yakora batunge cyo kuriya bataka umuntu atakagweresha zo mu musiri so mu muringo guso nibyo bimwe bituri kuteka kongeraho kugira ngo fame hereza abantu emirimo kandi abantu batakaye yanga nico kimwe cyangwa mu bituru kongeraho agamezaga agutwine agaryo mu mwanya ogu mazima garigo ni gatuyamba munonga abo kuba ona ukuna nabugambiro kace mushana kugukwija gwija gurasho na waza kurebera ugo mwana hateze njume zirimo tutwiro mukashana hano ka mwenje konka ituhabo kugira ngo tuyina mezi ni tushuka mezi umwana ni guma ni gurebe kaje buri hanyuma yo kwezi ninganyuma ya weeks 3 guragura rabye hati ogo no mugashogwa mezi amezi gatuyambire kintu cihanga munonga akuba pipe tukazirimira hansi tukagira ngo ubundi umuntu arasa kurima muke cina ajihike ajihutaza kandi nkuko watambura mo kareba twine mu maka tukazimakinga kumanya ngo pipe hariho pipe nera baho ubuntu buwareba mu obukozire nkace bwana ubuza mbona ni bumakinga kureba ho pipe zaraba so buri hamwe ho naho twine mwe midomo nki10 ninga 10 nki10 no kurenga konkogwo mwanya gwena eje midomo yona buri aho rupira rurakoma ni haba hariho rundo ruratandikira ahagundi mudomo kuza kushuka handi so mazima garigo amizi garto yambire kintu cihanga umunonga family hino kweri okwegitara omukwingo mwanoko nibacegita mu munonga abo kuba we hino no bari kwijana we ayijana family no mubwire bwo kushoroma nabo shanga barija barashoroma ni two mwanogo ka mubwire bwo cihumuro abana nabaleta na numukazi bisha bazaha tushoroma hamwe mwana kandi nico kimwe nanye nka manager managing ogwo mwanya nyine yakasiri tinketa kasiri no musiri nanyo hino bakwija bandambura kandi nawe cimugarura mwamani so tikugira ngo ni inkorogu nanyo nyine ogwanje gundi kononka kirunje cabo nibija kandi baturambura ahichikwetaje bwa kugira ngo tuhane mu bwenje tujije okutwayongera mwamani tuhano bwenje tugongeramo kandi nabana nabo reba mbwenu bacira mwamani bija abasaba barashoroma mwene cikoreka ngo project eje baragikunda munonga twaza hakuronda katare ko mwana gwawe akatara kano ijo karondota ukarondesa ki kandi ukatungota akatare ni twija tukoregana na engineer wa district kimwe tukonectingana n'abashuboza abandi kurujiro mwana kuba kubane bagusaha byoma ebeyi yashohora hati tutugezaho kuronde beyi yaraciraho ni tukonectinga n'abashubozi tumanye beyi eri imbarara ebeyi eri Kampala ebeyi eri Bushenyi mwene tuhana obwenje kandi kituyamba kufuna katale ko kuguzo mwani gutatushazire kandi tukuguzo mu beyi nonje kugira ngo nitwe tutakaye yanga fame gume eyinamani twaza ha farm access okushikirira famu yawe umuntu yananda kwija kushikirira famu yawe najishika hwata umuntu yarenda kwicirira kwija kureba famu nko kuturakora emirimo abamwe ni bagezaho bamanyana abamwe tuba turi yaho tureba nka district batuterere semu engineer wa district nafayo munongo gwo mukazi ndamusima nafayo ubumwe hino bwamaze no kuturetera team ya district yona bahikaha batutayayira ubumwe umuntu narabira umuri engineer amuterere simu bija banterere simu akwanyuye kinjiniya ndakanyaha banterere simu barambura famu taruho umuntu uturazibira kurambura fameje kasita tumanya ya tuterere simu tukamenya ngo gendererwa cyo no kuja kurambura kandi ine carena ngo yege nibakira kurabira umurinye
abamwe barabiro muri boss wanje bamuterere simu bija bampicirira mbarambuzo mwanya kandi mbegesa ikiraho of course nico kimwe ndagezaho no kucira kuzahandi kugira ibintu binashomesa nabamwe abantu abakutandika muno yo mwani barakira kusindika ba manager babo njire binabashomesa abo kuba ninshira kuzomonda ndasima boss wanje nakira kuntwara mu mishometari yemwe nemwe njire binashoma kandi nyongera kuguka na no kuhabura abagenzi banje babizira hano kurambura famu yetu afama ho ina habakoze bakwinganije abakoze mbweno tinka katurebe nyine habakoze abakurara aha abakozi batanu abarara aha zeni abarija abarakora barataha mu bwire butura tutarashoroma n'abakozi nka 8 abakozi 8 zeni twaba turyo mu bwire bwo kushoroma tuba abakozi mazime cyangwa umunonga bona ndandahereza abantu mirimo abantu 50 ubundi 55 hataba abakozi bijo bashashorota buri runako ndabanda bashashura sirinji kashanju tubana tushoroma ku rugashaye mwene cweka kuzaribiraho kuisampa kashahi 11 bamara bona kwata sente mbashashura sente zabo sirinji kashanju buri runako nizo turabashashura nibizibuce byo bwine omfamu eje myaka ejetana ubu ebizibu tibikabura abo kuba kimwe arubu turaterwa kashana gatari nkago miza ko mu rundi rwo kubanza ninyijuka tutakabwina mizi hakabaho kubonabona tukatutahamiza hadamu umuntu agakiriza n'engaro kureta kuza kushuka ugumwani gwe no kuwagure bumusiri gwena akwanyoye nkaza ha mushoma ha district umuntu omwe yatujira ati nyoye nkabyara obuti buriyo muri 5 ati konkaka kwataho ubuti 50 nkatere kishane nareba ku ndi kutoba nogu kandi nashanganyowe nakirabireho ako kuwagure bwo musiri hino bakashana kuno karatera kajo mbwe no shotushana n'isirire cye bakucumita ubwo buzibu nkabubugana kungaruhanga yankwaso go mwane nagwemereraho nagushuka kandi ubwo nabwo nkanye n'abakozi binja kwa nkansemo n'abakozi binje barataha mizi turashuka buri kiti buri kati kureba ngo twagwisaharure ngoro ruguriho na no kufuza kutungaga mizi so ico kikabe kizibu cyo kubanza umushana ni kwijagura mwinje yene hino butukuterwaho no bunde nkakakoko akakoma so buti bwo mwane no bukakwija kandumba namani konkananye kashanga nkete katekire nkaragaramu na makanse tukashara tukakwata tukosya tukamanage ngo mu wiki nke mwibiri nako karondaho katora kabura yecho nekizibu ca kabiri ca kashatu abashuma kuko nakugambira Yesu twine security konko mushuma agumiri kumani oraza oraraza yo muntu wotaka mubwine mukashesha ujotusha nabarire bamwisire wamureba usime mukama abashuma nayo cyatuberire challenge y'amani nibo barakira kututeganisa rene kindi ahandi ho bitariyebyo bizibebyo tinkarebire mu bundi buzibu umwani gwene cihingwa cinuzire abo kuba nko kubarahugambira ngo kirini nubo yine sete ngo kirini mane amazima garigo wabo hinjiro mwani nubo rije munonga taro bundi buzibu nawaza kugusa nababataka gusire bibora tandika kurya aho korora hura weno yino businje none mangu shayo nurikuza kwacire mpiha urabotebekine none hore sente none uraziri kukurya mu ngaro nangwa bumwe no bundi buzibu ndashira kubugana mbere nyimo mbere ndaseraho kamwenje bacinkwasa nka sente urabaka kwasa karemerire uciza kuhunjira mu banko jote banka ndagika muri yari ucihigwa warengera mwe baca batakufire kutuzaho ubundi waruhire nko cihigwa bakakutura wasigaza ko kwemara amaraka uko kushohorana hero kaza kurunda ico kuri hato bona kuruhukwa konka amazima umuhinji wo mwane n'ubusinje buraba buriho umufamu yawo mutwareba urukwino ko mwane na munongo turambura umwana muto ikigenderwa cyo kugira ngo yino ko cyo mwana nko kuwatwereka cyaba kiriki ikigenderwa cyo kwini ko mwane umwani kugukuhika ha stage nibaturagira wamara kugubyara gwahika ha stage iyo mukuju nangwa nibaturagira umukuju konka n'ubugura rengaho hati no yine kugwi ubumwe no shanga gwayemerera kiriye kitecimwe hati no yine kucikwato kacinika ikigendererwa cyo kucinika no kugira ngo cikuzarire bindi biyana
zene inobwo kushanga bibiri bishatu kandi orenda nka bitanu so nabyo nobo yine kubikwatamo nabwo kitari cyo kugira ngo ubikure byemerire kubikura byemerire hati bimigana bibura kweha gapo hati kikuletera kugira ngo obitanure byoteje mwenu bizo mu buteka bwabyo biyebaganisemo nkuko kubyama uwo yina bana nkabashatu bana tokaba byamesa hamwe muno ngo babyame batunjikirire umwe nayine kuzahari yo ndijo akazahari abakafuna space so no mwana wo yine kugugabanisamo ukafuna space zene gukotaje ukariba ngo gwarabyaje zene kindi shongemo no kugira ngo guzare ekindi gurabyeje echa kabiri ni gwehereza mbwenu ni guhurira gwaye yagara mu kugushanja muriya gujira ubuteka kandi oganyirwamo konke kigenderirwe camana no kugira ngo guzare ebyana binji kirebeka ngo wafuna he byana biremarira kurujiro okora gurisa niko shemereye kuzaze byana binji nabwo tokabo taragurisa tikangure cire byana mukaga tihine kibira guyamba so ni gwani gwenda nagwe hati nkuko warakire China tukatamo manyuwe bafe mwene chweka hato kuwagure ba standard y'iguro niyo gucariraho so gukuja gwayirira y'iguro gendo rongeraho so hati no yine kuguzaza bya birye bitu bishatu yinje bibanka bitanu kurujirira umubahinja biturambwire tukishira kureba abahinja barkwarira umwana gwabo iwe kigendererwa cyo kwarira umwana gwabo nico kiya ikigendererwa cyo kwarira kaceho nobo yine kwarira ahabwe shonga ubwo mwariro ni guyambe bintu bibiri ni gurinda mizi kuguma mwitaka kugira ngo aga meza getorwire kiti cyo mwane mu buteka burunje wabo rarira kikabire kirendo yarira retorure kiti cyo mwane hataga mizi nigagumaho na kimwe na washuka mizi haguma harafuka zene cya kabiri ukwarira hati harubajurwe kiti cyo mwane tihakarumbwo mwata haza nikibi kushanga ekiti cyo mwane kiryaho hihi naco hetogwirwo mwata na waba oriyo mu rufora shace jaza kurango kwetorore ekiti cyo mwane obuyonjo bwa wabukora so ntugoba mu bintu bibiri kurango ahetorwire ekiti cyo mwane ni hemeziralira haguma harafuka zene cya kabiri ubuyonjo bw'ekiti cyo mwane bwaguma buryo mu buteka ticarumbwa mwata ako mwata guri nagwo gurarya ni gurye kirisa ico mwane gwagushemere kuba gurarya twaza hantasiya ya famu yawe no tasiota hine season iyi tuleta ngune ne yakatumba eje season eje mpango nkeje hate iturunza kutameyo kwa mwenda tizikingana arobwo rashanga nkoko mwana igubire gucirya hanse umukubanza tukatusharureshaho 35 25 mukubanza 25 35 kuzahari 20 mwene guraguma gure yongera step by step konka hati aho kugira ngo mwana igwitu gwizire gura hanguha gura jira nendeberera nunji ho kuciraho gura kura atamazima gari go genyene gwe yonjira ko hine season yorashanga twafoneshaho nkanshanju hine season yorashanga twafoneshaho kinana zomire tugwanikire gomire kinana kuzahiguro so season itizikashana ubweje nshaho yije tunda hagati ya sente zo kwingana she icishaho kirunji wabo cishe kwire comire nikikuhereza kiro ziba kirimo kiro nka 55 nkaga konka ebey nabwo hino bwo rashohore tarashana ushanga nkatubire twine gumwina na 5 gumwene 15 ejo pa kiro ejo ni kiro mwe washushura baba kugambire gumwene 15 ni bakushara hecha bibiri cyo kusaba usigaze 15 hati watezamo aho noreba ngo kasete karabakana kandi nubwo uri kushanga gwashohora ari kanana gushora ari kanana ubundi gushora ari kakaga kurujirira mweno season iteze kashana okay ndiyo kwendiyo ni Ndeba TV West ni nyanda kutana ko kwingo mwani no butumwa ki obwo uri kumpereza turi kuhendera mweno nyowe tinda kubiha nkoko nana kugambire kutari kugira ngo ninko mwana ogo gunda managinga nyowe nanyenyene ho mwani ninkayika nkibiri umwana ogwe nahe cyo kureberaho ari guri ninga hari yogo nakwa nogu ninyenda gusa kandi nkahemba sente tinda kubiha no manyese yitu nitukunda nyo kunarujiro mu nseri ya yisinjiro nituhinge bitoce
ngai no bor kushanga ekitoki kiragura sente otangara shanga kiri ari gumwe necweka bundi kishara kizana ha 20 n'13 konko umuntu urahinga umwane umuntu uri ya TV West ezidacika uri kutureba umumusiri gw'itogo omwani nico kisigire kirimo sente kandi kitarahenda uwacu mu wakikunda abo kwanywe nkanyo go mwana ndagukunda nko kora kihurira manager wareba nasibuli mungu urimo abamwene ko kuba masibo kwe mu barabi konka ninjeza ho mpika home nsiba ndamanya nice kiragendo mu misho kuba umwana ndagumanya mbwe n'umuntu we no uri kureba TV West ezedacika nabeshengereza abanywane banje boyine ndunde mwe yitaka oboyine hika hingo mwana habo kubo mwani nigwo gusigireyo umubihingo bituye no mwihanga nigwo gusigira mazima guca ibembere mone nyote ndakubiha umwani uyina majezi ahingo mwana nabindi no basa kubihinga tikuja ngo orenge bindura butine majezi ubundi nakoze sori rimorwe wero konka nyonda teka umwani umuntu we nahingo mwana mazima yebare munonga akwa wahingo mwana uri karushemerirwe uraburiyo mu businje bwonka eshayo no roma ngo kasizo mikatahamo urayora kandi kuyora serious na no mwana arashemererwa nabo yene barahora bino businje kandi uyiriho tutakahendire nenda kubasima nka TV West mwe bari munonga kututayayira kandi mazima gari go genyine TV West Radio West nka timu mukozuru muri mu mwe bari munonga ni mukama baherezo umugisha niwe bari munonga kutayisa famu yawe enyabo Ayombo Enoch manager wa Farmage yariyo natushobora okwara ko managinga Farmage hakakapa kinyemeriraho niko kapa kiyatugambira mu program hakiyagira ngo bakateka ho kumakinga ahipipe zamizi zero kubani zeraba Mayombo yatugira ngo nubakora season zibiri zo mwani buri season nabasharure nshaho ziri hagati ya nshanju na nenshaho cenana kandi buri kire yo mwani ogusiremu n'umutwaro gumwe n'enkumina Enoch yatugira ngo kwa kugenda yaheza kusomwana gwe yahiko mbanga nabashemerirwe nenshaho shemerirwe konka batinere nahikato mbanga nyonkanye nayega ahakwingo mwani kandi ushuwa ngo niwo wanareba ine cinta cyuwayegamo omuhereza nabande Province Kampura kandi hakamera nabanyinaho asafuturi yahebwa gumananye urwakabero rukwija eshahanizo zimwe aha program eyo hinje no burisa